Nongeye kubaha ikaze ku murongo wa Bwiza Entertainment aho tugiye kubana mu makuru mu Kinyarwanda y'uyu munsi ku buryo burambuye. Amakuru yacu rero y'uyu munsi araza kwibanda ku ngingo z'ingenzi arizo zikurikira. Mu gihugu cyacu cy'u Rwanda rero turaza kubabwira ko urwego rw'igihugu rushinzwe uburezi REB rwagaragaje ko rwakoze impinduka mu mwaka utaha w'uburezi ari wo 2025-2026. Sibyo gusa kandi turaza kubabwira ko ubushakashatsi bwakozwe imyaka 19 ishize bugaragaza ko kuba umuntu yarota nabi bishobora kongera ibyago byinshi byo kuba yapfa vuba. Naho hanze y'u Rwanda ho turaza kubabwira ko hagaragajwe ko ubukungu bw'abaherwe bane ba mbere muri Afurika bungana na 1/2 cy'ubukungu bwose bw'abatuye uyu mugabane wa Afurika. Ndetse hanze ya Afurika turaza kubabwira ko Perezida Emmanuel Macron w'Ubufaransa yasabye kongera ingengo y'imari y'igisirikare cy'Ubufaransa. Ndetse kandi turaza gusoreza kuri iyi nkuru y'umusore watoretse gereza y'Ubufaransa yihishe mu gikapu cya mugenzi we wari usoje igifungo. Kendi Florence Akimana turaza kugaruka tuvuga ku buryo burambuye, ndetse nyuma yaha turaza kwinjira mu gisate cy'amakuru y'imyidagaduro. Ikaze nanone kandi ku murongo wa Bwiza Entertainment mu makuru mu Kinyarwanda ku buryo burambuye. Turaza gutangira tubabwira ko urwego rw'igihugu rushinzwe uburezi REB rwagaragaje impinduka zemejwe kandi ziteganywa kuzashyirwa mu bikorwa mu mwaka w'amashuri 2025-2026. Izi mpinduka rero harimo nko kuba mu mashuri abanza ndetse n'ayisumbuye hagiye kuzajya hatangirwa amasomo ku isaha y'isa 2 aho kugira ngo atangire ku isaha y'isa 3 nk'uko byari bisanzwe. Ibi kandi bikaba byarazanye n'impinduka igaragaza ko mu mashuri y'ikiciro cya mbere cy'amashuri abanza, ndavuga mu hambere kugeza mu mwaka wa 3 w'amashuri abanza, abanyeshuri bagiye kuzajya biga ingunga imwe aho kwiga ingunga ebyiri. Kuba tumva iri jambo ingunga ndasobanura kuba abanyeshuri bakiga igice kimwe cy'umunsi aho kuba bakiga ibice bibiri, igitondo ndetse n'ikigoroba. Reka kandi dukomereze kuri iyi nkuru aho ubushakashatsi bugaragaza ko abantu benshi barota inzozi mbi bakabifata nk'ibintu bisanzwe, nyamara bitagakwiye kuba bifatwa nk'ibintu bisanzwe, kuko ngo kuba umuntu yarota inzozi mbi bishobora gutera ikibazo ku bwonko, bikaba byatera ibyago byinshi bikomeye byo kuba umuntu yapfa vuba. Ushobora gutekereza ko ari ukugira inzozi mbi bisanzwe, gusa ntabwo ariko bimeze, kuko inzozi mbi zigira ingaruka mbi ku bice bitandukanye by'ubwonko, bishobora kuba byagira ingaruka mbi ku mubiri wose, bikongera ibyago byo gupfa vuba. Ni byagaragajwe n'ubushakashatsi bwakozwe mu myaka 19 bukorewe mu bantu barenga 183 bafite imyaka iri hagati ya 26 na 86. Abo bantu kandi babazwaga inshuro bashobora kuba barota nabi mu cyumweru, ndetse kandi ubushakashatsi bwaje gutahura ko burya ngo umuntu urota nabi aba afite ibyago byinshi bingana na 40% mu cyumweru byo kuba yapfa kuruta abatarota nabi. Nimunyemerere kandi twikoze hanze y'u Rwanda. Umuryango mpuzamahanga ushinzwe kurwanya ubukene Oxfam wasohoye raporo nshya igaragaza ko umutungo w'abanyemari ba mbere bane muri Afurika ungana na miliyari 57 ndetse n'ibice 4 z'amadolari, ukaba uruta umutungo w'abaturage 50% batuye uyu mugabane wa Afurika. Ibi bikaba bisobanuye ko abo bantu bane bashobora kuba bafite umutungo uruta uw'abarenga miliyoni 750 z'abatuye uyu mugabane wa Afurika. Aba baherwe rero bakaba barimo uwitwa Aliko Dangote wo muri Nigeria ufite miliyari zirenga 23 z'amadolari, akurikirwa n'abanyafurika y'Epfo babiri harimo Johan Rupert ufite miliyari zirenga 14 z'amadolari na Nicky Oppenheimer ufite arenga miliyari 10 z'amadolari, ndetse na Nasa Sawiris wo mu Misiri ufite miliyari zirenga 9.4 z'amadolari. Nimunyemerere kandi amakuru yacu yo mu Rwanda ndetse no hanze tuyasoreze kuri iyi nkuru aho kuwa 11 Nyakanga umwaka wa 2025 aribwo uyu musore w'imyaka 20 aribwo yari yatorotse gereza ya Cobas iherereye mu majyepfo y'umujyi wa Lyon mu Bufaransa. Uyu musore rero akaba yafashwe kuri wa 14 Nyakanga umwaka wa 2025, akaba yafatiwe mu burasirazuba bw'uyu mujyi aho yarasohotse mu nyubako yaramaze iminsi yihishamo.
naha dusubikiye igice cy'amakuru yacu asanzwe munyemerere twinjira mu makuru y'imyidagaduro. Amakuru y'imyidagaduro rero reka tubabwire yuko uyu muhanzi Ayra Starr ukomeye cyane muri muzika nyafurika ari mu bitezwe mu kuzaririmbira abanyarwanda hano mu mujyi wa Kigali mu bitaramo bya Giants of Africa biteganyijwe kuzatangira kuwa 27 Nyakanga 2025 bikazarangira kuwa 2 Kanama umwaka w'2025. Reka dukomereze ku yindi nkuru kandi aho umuhanzi Nessa yagaragaye mu ndirimbo yakoranye na Symphony cyashya yitwa Rare akagaragaramo yambaye ubusa agaragaza ibice by'amabere ye, nuko abibajijweho avuga ko ngo we burya ku mafaranga nta kintu atakora. Munyemerere kandi dukomereze kuri iyi nkuru tunayisorezaho aho umuramyi Bosco Nshuti yakoze igitaramo cyari gitegerejwe cyane n'abakunda uyu muziki wo kuramya ndetse no guhimbaza Imana, akaba ari igitaramo yanamurikiyemo album ye ya 4 yashimishije ikananiza cyane abakunda uyu muziki. Munyemerere dusubikire amakuru yacu uyu munsi aha. Ngindi Florence Akimana, ndabakunda, kurama no gutera imbere nibyo